Prijatelj kanala Gramno. Bar svima su prije nek su ovdje došli u novi video. U današnjem videu, to je tako vas ne zanima ova tema i boli vas za sve ovo, samo molim vas kliknite na linkove ispod i sliknite će malo. I to je to, ako vas zanima kako da skinete blur sa neke vaše slike ili da popravite neku sliku sa odmora, sa letovanja, sa odakle god, znači često tako slikamo se u brzini, znači ono uhvatite na brzinu neku fotku i onda dođete kući, pogledate, ono skontite da je sranje, da nešto fali, da ono. Znači Fotofokus je program koji će vam pomoći da ispravite greške na nekoj slici koja vam je stalo, koja vam znači, a sjebali ste, niste dobro uslikali. Tako da vrlo lako, brzo i jednostavno možete da popravite, malo peglate ovo ono, a potpuno besplatno možete preuzeti ovaj software ispod, tako da ajde imamo šta možemo da uradimo s nekim mojim slikama sa letovanja koje su ispale sranje. Evo mi u programu, znači kada ga otvorite, on vam kao nudi kao neke slike za primjer, međutim ja imam ove slike koje želim da popravim. Znači imam sliku, ja sam mutan skroz, ništa se ne vidim i sad kako da je popravim, kako da sačuvam ovu sliku. Plus, pogledajte iza u pozadini, znači to je prelep predeo, plavo more, zelene planine, međutim ništa se ne vidi jer je sve mutno. Tako da ću pomoći ovog softvera probati da popravim ovu sliku. Prvo ćemo odraditi ovaj sharpness, samo kad kliknem ovdje ono automatski to odradi, tako da ja ne volim automatski kad mi radi, volim kad radim sam. Tako da ćemo to sami odraditi kako bi vidjeli šta tačno radimo, znači ovdje imamo primjere. Ovo je slika pre, ovo je posle, da vidimo tačno šta radimo. Tako da ćemo ići na ovaj sharpness i bukvalno ćemo ga pomeriti koliko god jer je slika jako mutna. I sad ne vidimo mnogo promjene, ali vidimo da je slika malo odmućena i sad ćemo još malo da ga zeznamo. Znači imamo ovaj clarity koji ćemo malo da povećamo i pogledajte sad detalje, znači pogledajte iza koliko je slika dobila zelenilo, koliko je more dobilo malo plavetnila, koliko su ovi momenti napred, koliko se vide kao talas i voda kako se pomera i definitivno ova slika sad kad bi se stavila možda socijalne mreže bolje bi izgledala, ajmo još malo promo da je podesimo. Ja sam tu sad još malo čačko, igrao sam se s opcijama i bukvalno smo dobili ovo, znači prva slika jako mutna, bleda, ne vidi se ništa jasno, druga slika zelenilo, zelenije, more plavlje, voda bolje se vidi odraz i nema velikog kontrasta, vidite ovdje kako je jako bledo, ovdje je baš kao plavetnilo more iskazano, faca manje blurovana, znači dalje nije najbolja, recimo vidite ovu etiketu na majici, ovdje bukvalno se ne razaznaje, ovdje se vidi bolje, ne vidi se koje piće u ruci, ovdje se vidi jasnije i mislim ne možete dobijeti nikad 100% čistu sliku, ali mnogo bolje, recimo ovo već možda socijalne mreže, ovo nikako bila bi crush fotka. Idemo sljedeću. Na ovoj slici bukvalno imamo drugačiju situaciju, znači ja i devojka ovdje smo u fokusu, međutim iza se ne vidi ta plaža, to plavetnilo mora, to zelenilo, nekako sam fokus je na nama. Tako da ću probati da malo smanjim fokus na nas, a pojačam pozadinu kako bi bila lepša i kako bi svi vidjeli kako sam ja bio na brutalnom mjestu. Znači ponovo pojačavam sharpness, mali widget ću dodati ovako crni da će malo čisto potamni sliku. Nećemo ništa blurovati, ali ćemo malo temperaturu ovako pojačati na plavo, da se to plavetnilo bolje vidi. Hue nećemo dirati, brightness malo ćemo posvetliti sliku, senke ćemo malo umanjiti zbog ove šume iza, highlighte također, ovako. Kontrast ćemo malo naglasiti, ali u drugu stranu, samo da vidimo gdje, ovako. I ovaj clarity bi mogli malo da povećamo, da se sve jasnije vidi, samo ga malo zamuti, tako da ćemo vidjeti šta možemo tu da uradimo, da totalno ne ubijemo ove efekte koji imaju talasi. Na kraju sam malo povećao saturaciju, kako bi slika delovala življe i veselije. I ajde vidimo rezultat, znači ovo nam je stara slika koja gdje vidite kako je more onako malo bledo. Evo vidite, ovako se najbolje vidi, znači gornja slika, more s leve strane bledo, nije plavo, šuma onako sivkasta, nije zelena, mi dosta sivi onako, ne znam kako smo ispali tako sivi ako smo bili na suncu, pogledajte dole, znači koža, prava boja kože, vidite moj kačket, sija, vrate, zrači, more plavo, šuma zelena, plaže, vide se mnogo više boja, znači mnogo bolje efekte dobijate, a samo malo, bukvalno za 2 minuta sam malo ispeglo sliku i sredio sve, tako da ova slika definitivno može na socijalne mreže, znači evo pogledajte, mnogo lepše izgleda nego ona, sad sam ja malo zoomirao, ali evo sad pogledajte, znači mnogo bolje nego ona prošla slika, tako da za vrlo kratko vreme jako lep efekt dobijete. Onda na sljedećoj slici imamo mene koji žmurim i sad ne postoji taj software koji možda vas natera da otvorite oči, tako da ako ste negdje zažmurili, znači zaboravite, nema ništa od toga, idete na sljedeću sliku, tako da ćemo preskočiti nažalost, ali nema veze. Onda imamo ovu sliku koja je napravljena u sumrak i sad ona lepo izgleda, mislim nije uopšte loša, ali nekako nije za socijalne mreže, previše siva nekako jednolična, tako da ćemo probati malo da je popravimo. Znači treba nam malo više svetla, tako da ćemo temperaturu ovaj put u drugu stranu baciti i sad daćemo zeleno ili malo ljubičasto da bude, aj pošto je sumrak malo samo bi ljubičaste, malo ćemo posvetliti.
znači da bude svetlije, da ne bude toliko tamna. Također ćemo smanjiti malo senke, malo highlighte, kontrast ćemo malo probati da naglasimo u neku bolju stranu, ajde vidimo, možda opet bolje malo tamnije da bude ti delovi, clarity bi malo popravili, vidjet ćemo kako, ovo je sad super, i malo saturacije, ima u kojoj boji, i šta nam treba, malo da bude življe, a da ne bude ponovo veštačko, i ja mislim da smo dobili sjajan rezultat za samo malo vremena. Znači, pogledajte gornju sliku, siva, tamna, ovo drveće se sve ne vidi jednolično, je kuće nekako sivkaste, more, ajde, malo mutno deluje, dok pogledajte ovu dole, znači, pogledajte samo kako lepše izgleda, jeste ovo malo zoomirano, ali kad okačite na Facebook to se neće toliko vidjeti, znači, evo ovdje kako gore izgleda, kako dole izgleda, znači, koliko smo bolji efekt dobili, i evo je ta naša nova slika, znači, ovo baš lepo izgleda za socijalne mreže, onako, jeste malo taj sharpness možda pojačali previše nego što treba, pa slika kao možda ne izgleda toliko lepo, ali evo kad to malo smanjimo izgleda mnogo bolje i može i lepo da se zoomira i sve, znači ova slika možda socijalne mreže, ova slika nikako, znači pogledajte kako je tamna, jednolična, bezlična, nekako nema boja, sve je tmurno, tako da ovaj desni efekt je mnogo bolji od ovog levog i mnogo lepše za socijalne mreže. I na kraju imamo još jednu fotografiju koja izgleda jako lepo. Znači ovo je fotografija koju bi svako definitivno raz volao da postavi kao vidi bio sam tu, prelepa parga, ostrvo, more, ono. Međutim i ova slika nije baš dobra jer je slika u po bela dana i kamera vatala neki sneg okolo zbog prevelike količine sunčeve svetlosti. Znači kao da ima magle, kao da nije to. Tako da bukvalno ovu sliku mislim da ne treba puno nešto čačkati, već samo pojačati malo sharpness, kako bi bila oštrija i kako bi probali da izbjegnemo taj sneg, a ponovo malo da ne preteramo, pa ćemo probati, znači sa nekim blagim efektom i onda ćemo malo samo clarity pojačati, da sama slika bude znatno jasnija, da nema ovog snega, jer taj sneg onako baš nam nekako kvari utisak koji stičemo gledajući ovu fotografiju. I evo ja sam bukvalno malo tu čačao nešto, ajde vidimo šta smo dobili, znači pogledajte levu sliku, koja je bukvalno, znači, sivkasta. Ima tog snega, pogledajte desnu, plavo more, plavetnilo, bukvalno kao kad gledate svojim očima. Znači, ne možete nikada uslikati tako što vidite svojim očima, jer oči mnogo bolje reaguje svetlost, ali pogledajte, na primjer, nebo. Znači, koliko je sivo, koliko je tmurno, koliko je sve nekako jednolično, znači, gornja slika siva, bleda, tmurna snega, donja slika plavetnilo, zelenilo, crveni krovovi, pogledajte ovo lišće na ovom drvetu i u palmu, znači, baš deluju pravo, zeleno, letnje, onako, prava atmosfera, tako da, bukvalno, ako imate bilo kakve fotografije koje, onako, i čak izgledaju dobro kao ova, znači, ova slika u nijekom slučaju nije loša, samo je malo bledkasta. Znači možete napraviti ovo gdje izgleda super, gdje izgleda sjajno, a bukvalno vam ne treba nikakav skill, nikakve veštine, ništa sad da sedite 5 sati nešto čačkate, bukvalno malo samo pojačavate osnovne parametre, malo pooštrite i ovaj Wondershare Photo Fire Focus će vam pomoći da dobijete jako dobre slike bez nekih većih problema i bez nekog velikog skilla. Znači pogledajte sami, znači kakav je rezultat, kakav je efekat, prosto neverovatno da ja koji nemam nikakve sad nekog pretjeranog skilla u ovom programu mogu, znači da iz ovoga napravimo ovo u samo par klikova, tako da ako se bavite slikama, imate neke slike, volite slike, probajte. Znači još jednom ću vas zamoliti i slikit ćete na linkove ispod, to bi mi jako značilo, ako vam se svidio program skidite ga besplatno, probajte, sredite neku vašu sliku, ako nije pičite dalje, internet je širok i prostoran i sigurno ćete naći nešto da vas zanima. Hvala vam puno i do nekog sljedećeg puta, ćao!